koyup verin hemen koyun. Yok boldu 80 bin koy. Var böyle de boldu. Var böyle de. Assalamu alaikum, bizim kanalın görüşleri. Туғандар, бүгін 21 август болып қалды. 2022 жыл. Ноқаттағы жылқы базарды тартып беруді баштайын, туғандар. Сіздер қолдан келсе лайк, комментарий қалдырып, қолдап тұрыңыздар. Подписаться басалектер басып. Koyup verin hemen koyun. Yok boldu 80 bin koy. Var böyle de boldu. Var böyle de. Bir son boldu. Var böyle de. Var alın bin son boptur. Aytın onda. Bizden başka kartar degenem yok, furağınam yok. Mınaga туғандар, ушул бе 79 bin беруді. Esi 80 миңдей болса ал деп талашып жатқан учуру. Kettim mınaga туғандар. 79 binге satıldı туғандар. Жашы қаншада? 2 жашар. Құнан екен туғандар. Парадас қандай парадас? Орловский. Қаншада атасыңар басында? 300 мың кемі бар екен туғандар. Орловский парада екен. Бойыдағы 1.50 плюсы болады екен туғандар. Жақсы жылқылардың бірі екен. Мынаga туғандар, ушул тай бауылды, жашы қаншада екен азыр. Қанша беріп қойдыңыз екен? 42 мың сом. 42 мың сом ғой. Береді туғандар. Жашы қаншада екен екен? Тай туғандар. 42 мың сом ғой. Есі айтуым бойынша жазғы 2 екен туғандар. Мына жерде дағы өте күшті алып кетіп тұр туғандар. Азыр мен басын білі берем. Қаншада батыптар. Өте күшті жыл. Машалла, машалла. Азырқы көрген жылқым туғандар 450 мың деп атыр. Есін айты бойынша. Жашы қаншада мын? 6 жашар. Парадас қандай? Бас қаншада адастар? 300 мың кемі бар екен туғандар мына. Улақ көрген бәге? Улақты көрген? Айғырға. Жүреткен айғырда туғандар. Telefon ayta az bakın. Ne geldi onlar? Kogat. Salam aleyküm aga. Kogat yaş kaçada? Bilbesiz taşın. Onun paradas kanday aga. Kırgız yılkısı. Kaçada otasar hem? 200 мың kemi var ekan. Uloqni ko'rgan baka? Жақшылы. Үйірделе болса керек. Үйірделе болса керек. Бар жоғы бар.
Maşallah, көз тибесин. Telefon kaldırıp koyulan da aka. 76 menen 99 82 номерine байланышып көрөсүздөр тугандар. Мага. Бойда bir kança çıkıp kalады эмеге? 60'a жетпейсің. 58. Aa, 58'ge. Bir 60'ga жетпейт экен анда. 1.58 çıkıp kalады экен тугандар. Мага. Озерде да бар. Aka bu tujoloves окшойт aka. Tujoloves окшойт. Paradası qanday bu aka? Rossiyadan kelgan a? Yash qanchada aka? 4 yashar. Qancha deysen bu asın? 500 ming kemi bor ekan. Nega to'g'rilar. Qaysi jerin ot aka? No'qatdiki. Majerde da o'ti. Yaxshi narsa turadi to'g'rilar. Mashina turadi. Yash qanchada aka? 3 yashar. Bas qancha bas? 300 ming kemi bor. Qirg'iz yilqi aka? Qorabay qirg'iz yilqi to'g'rilar. 300 ming kemi bor ekan. Yashi 3 yashar. Maşallah naga. Yaş qanchada ekan? Poltarashka deydi. Buni cho'ngigana yo'q. Poltarashka ekan to'g'rilar. Yash. Ya parodasi Rossiya ekan buni. Rossiya, Omskiy. Omskiy. Qancha ekan bu olsa aka? 635 to'g'ri. Shunda olsincha. Basın qancha dedingiz aka? 130 ming so'm. 330 ming ekan to'g'ri. Maşallah. Men qarangchi aka, ha. Bo'ldi to'g'ri. Bu yaş qanchada aka? Bir yaş. Qanchada otasiz? 200 ming so'm. Maşallah. Bu Bishkekdan kelgan o'xshaydi, ha? Tabrosudagi bir qancha R degan 21 tabrosi bor ekan. Telefon ayta olasizmi aka? Aytib qo'yinglar. 8 ming. 07 18 67. 18 67 nomeriga. Shu chaqqan bo'lsa baylanishib ko'rishdir to'g'rilar. Assalomu alaykum aka. Toylar qanchadan aka? Qancha deysiz? 150 danmi? Yoshlar qanchadan? 1.5 yashar. Sindir narsalar ekan. Qanchada olasiz aka shu toylar? 171 ha? 75. Yosh qanchada? 1 yosh. Mega to'g'rilar. Shu B. Assalomu alaykum aka. Beni qanchada otasizlar aka? 650 ming kemi bor ekan to'g'rilar. Qanchani tug'an bu aka? 650 ming bor. Qo'lun erkak o'xshaydi aka? Yo'q, boshqa. Ушул 5 tuğutur to'g'rilar. 5 tuğmagan. $120 ming so'm deyapti to'g'rilar shu. Beni. Hozir bo'z ekan to'g'rilar.
Tuğsa ikincisini tuvadı ekan tuğanlar. Qancha oldu aka uşul? Qancha oldu? 65. 65 kaldınız ha. Yaşı qanchada ekan? Yaşı bulan ekan. Qulon ekan tuğanlar. 2 yashar ekan da. Oldu. Bu qanchada otasыңар? 180. Ha, yaşı qancha chiqib qoldi? 12-13 chiqib qoldi. Maşallah. Nega tuğanlar. İşi bolsa gerek ha? Ulağı da var. Çaqanat ekanlar tuğanlar. Kim çaqanat izlese uşul аттың esini номерін алабыз азыр берген болса. Telefon номерін айтабызбы? Айта бер. 702 менен 08 03 36 номер екен туғандар аяғы. 85 мың сом болып тұр шу. Жаш қанша дақа? 3 yaşar. 85 мың сом. Айтылышын бағасы. Ана. Ya bu satı aldınız bak ha? 50 bin болып тұр. 50 bin? Yaş kaçta da kanka? 2 yaşta. 2 yaşar kulağım. 50 bin son alın tuttu onlar. Maşallah. Dostu degen kanal. Kaçta da dostlar aka boğası? Ушул тай туғандар 52 мың сомға сатып алынып тұр. Жашы болса полторашка екен. Таза 40 жылдық іскен туғандар. Мұны қаншада отасыздар ака? Bunu Boluşu, Болушу. Boluş'un 90 bin geldi. 90 мың. Paradası Bişkek okşaydı aка? Bişkek'ten. Bişkek. O yegeleri var. Caş. Başka bağı yok. Jaş qanchada aka? Yağı gunam deydi. Hadi hem tişini taşıyayım diye otadı. Jakşı tayken. Bazar bağı oldu mu? Pazar bağı otadı. Жақсы. Nega tonlar. Şol көріп тұрған. Jaş qancha degan? 83 mingga bağı oldu tuğanlar. Esi berбейт tuğanlar. Menin bilişimçe paradası Rossiya o'xshaydi. Arg'in. Mal satıldı, 97 mingga satılып tur. Bulchaga bul. Qanchada otasizlar? 120 dan kemi bor ekan to'g'ri. Tujolo vес Rossiya o'xshaydi to'g'ri. Ko'rinib bilinib turadi. Bular baytallar mı şunda? Baytal. Kaçta otasın? 100'den kemi var. Ne oldu ki? Nega to'g'anlar jashi 3 yashar ekan. 2 yaşar yaş. 2 yashar ekan to'g'anlar. 300 mingga alınıp tur. Üstüne 15 ming paydalar berбей атат азыр. Таза Россиядан келип тур. Көкүрөгү өтө жогон нерсе экен. Бойлору өзүнө жараштуу. Көк ат тугандар жашы 6 жашар экен. Bağısı 230 min deyip tuğanlar şu.